Pentecostal Network Panel Program Khir Tu Te Lalpai Swa Mingin Sibai Ule Tunkar Chunga UPC North East India Kaushan Rongbon na Chanchin Thar Khirin Lo Ngai Thang U October ni Ruk Thole ni Khan UPC North East India Kaushan Rel na Sang Executive Board Emergency Meeting General Headquarters Office Committee Room nei ania Board Hian Kumtina nei Thin India Marchak UPC General Conference chungcha ngai to in General Conference hi kumthar sang ni somni pakha January ni somni pariat le ni somni pakwa rorel in khoma nei turin apas UPC North East India General Conference hi kumtin April pathiani voin na nei Thin ania kumin hian shipui le na wangin November pathiani to bera nei turin Executive Board nung ber chuan alauson to a Mizoram chungchau nilo India marchak huap ani awangin Shileng mek bora khir chungin kumthar lamane mai ni seti na ruah manta ani Executive Board hi General Superintendent Reverend Lalmal Somasai lo chuan kai shwaya State Pon lama member te ero chu tunchum board hi antel theilo ani October ni sari ni laini Khan Andaman and Nicobar Island Missions Field member thar chung ko pariat member somthum pakhat Pentecost Kaushan Aloi Turin Senglu ania member thar de hi Pastor Mal Somdong Yana Field in charge chuan Kaushan a Senglu ani UPC North East India Kaushan Media Rongbol na kong malatu Pentecostal Network Pannet on Facebook official page United Pentecostal Church of North East India page online Sunday service abot cycle meka kartin pathiani jing daria da tungin he program hitan thin ania Kaushan hotele adu apiang te he program lo clear turin kanin somin kanin shatir ani October ni som pakhat pathiani hian pastoral hwaglen an hamtein hun aron mangang district song rongbol na chanchin ngai thak chhun jomila October ni hi UPC North East India Kaushan Thalai Polten Social Work Day ta na an man chin ani Lunglei District a po PYD hian Social Work Day hi tangkai ta kamhangin munchang shanga wantlang ta na thil thati nan an mang he Social Work Day hian Town Area PYD Social Work Day Organizing Committee shwai tu te malak na in Bethel Center van hea bu fai bekli chini bek khatle dal bek khatlan ani baka September ni somhi pakwa thole ni Khan sajai konbula PYD te junin siam chu chei tha in rong an hnoi thara abulvel an sam fai bok Lunglei District chunga local shang PYD te chuan he Social Work Day hian wantlang hunma poimo zun in tuikhur kongpui dungle hun poimo shang te chei chatle ti fai na an thoka wantlang ta na thingphun belle thingphun sa en ko zui local enge moza ta nomba ka bidang te tampuina poisa fai pe anombok October ni khatninga ni Khan YMS Headquarters Conference Hall Venglai Lungleya National Voluntary Blood Donation Day man ania June sang ni som pakwale September sang ni som hi inkara thisen petam lo man chi shang sem ani Pentecostal Youth Department Lunglei District chuan Church Besa thisen petam lo man panhena adonga PYD Lunglei District hian June sang ni som pakwale September sang ni som hi inkara hian thisen unit jathum somriat panga ape ani Loman hian certificate le thilpek lutak akeng tel ani September ni som thum ni Laizan Khan Zeted Home Missionary Rongbol tu Silarin Zwala chuan mithar pali Kaushana alom lut Lunglei District Headquarters Local Missions Department te chuan chip hir bial chunga kang hun sal bek in saktan puinan October ni ruk thole ni Khan cheng noi khat an hlan Uisahi District Treasurer Kaltlangin Headquarters Local Missions Department hian kang hun sal hena hian an hlan ani Aizawl East District Rongbol na chanchin thar October ni riat ninga ni Khan Aizawl East District LAD Conference avoisom he pasari na rorel in khom chu twang takin nei ania molpui bialten molpui lokala lo thengin unaw nu zai on parmoi Bible Women President District LAD chuan kai shwai District LAD Conference hi Roman na ang chuan October ni kwa atang ni som pakhat chungin molpui bial a hen revival in khom nei turati ni in COVID-19 Shileng mek awangin revival in khom hi nei lovin rorel in khom chau October ni riat ninga ni hian nei anita ani District LAD Conference rorel in khom a hian Shileng awanga Mizoram Sarkarin in kai shwaina asiam shang te zom ni in rorel palaipo bial tin atring mi pathum zel rat ani baka bial tu pastor zongzong District Department shang OB le General LAD le North Mizoram District LAD shwai tu te chu som ani bok District LAD Conference rorela hian bialatong le official atring agenda lut enge muzat omin
he thu ba sai lai hian an thu paste kan shemhan lawa karle ati chhuatum ani ang an thungai twa langsar zualte kumpon chung komai cham malak zel nan kum khata pathiani voi khat chung komai cham pola da verot nate namzia phaulan ani thenan district conference ashanga nei kuma pathiani bi gatan puan che ngauti kherle adangte bi rot nate covid-19 shuleng mek dona atan sarkara tanpuina pek rot nate fanei dam tura inzir tir tharle rot nate Aizawl Civil Hospital baka champhai le Serchhip District Hospital a por fund da verot nate HIV der zawzel turlaka kan himtlanan district LED in na sazoka malak rot nate chu alangsar zualte anni October ni social work day khan Aizawl East District PYD noye twal chung le bialte pu in COVID-19 shuleng me kara athei ang angin van tlang ta na thil thati na niya ta nan mangloma bial anga mang anom lain twal chung anga mang anom bok kumdanga chuan social work day a hian van tlang ta na thil thati in PYD member te chuan hnatlangin hun an mang thina van tlang zun in ti fai na te kholai lun lai le bazar mun te thlanma le thil tul ang thok thinin kumina ero COVID-19 shuleng me ka wangin bial le twal chung de hian du thu samin hun an mang thei hlom lo ani bial le twal chung anga mang kan hriat thei te man dan tlang pui lo tar langila bongkon bial te chuan bial anga mangin bial shwai tu ten ZMC fal koladam lo le thok tu te tan R2 case ni an hlan ani thil pe khlan te hi ZMC nurse duty te chuan lo dong songin bongkon bial PYD ten dam lo te le thok tu te tan a thil pe kan pe ka lom thu an soi ani he huna hian bial shwai tu te antel kimbaka district PYD treasurer unaw pakel biang nunga chuan atel puibok khozol bial te chuan bial anga mangin khozol district hospital a por fanda asum engemaw zat an hlana por fanda dana sum an hlan hi district hospital shwai tu ten an lo dong ani Zemubok North bial te chuan bial chunga local council pathuma LLTF te hena tampuina sum fai an hlana nalan bial te chuan bial hwa pa mangin chunlama item ji shang mangin halan huna inti hlimna hun an manga hengba ka hian jingkara hlatla nalan khochung PYD te chuan khochung bolhlo then fai na an thok bok ani he huna hian bial chunga ring member za som ni velan kal thei ani keifang bial maite local PYD te chuan side drain nombo mami bolhlo paiba ka khozo na kongpui siam thatna an thok ani he huna hian member som rukvel an thok chhuaka chanhul ma sport item mangin inti hlimna hun an mangbok nor van lai phai bial lungkol PYD te chuan jingkara kholai dung ti fai na an thoka member thanem tak an thok chhuak thei ani chingchi bial chiatlang marveng PYD te chuan jingkara khodaya om khwalzin te tungtai na mun anti fai ba ka veng chunga zun in omte anti faya tlang PYD te po indam doi in le kong lei min then fai na an thok bok Zemubok bial PYD te chuan bial chunga VLTF le LLTF te hena tanpuina sum fai an hlan rabung bial rabung PYD le rabung veng chak PYD te chuan jingkara rabung PHC le a chevel ti fai na an thoka murlen local te po in khochung le min then fai ba ka kongba sam fai na te side drain ti fai na te an thok bok khohai bial khohai local te chuan khohai tlang bolhlo om te then fai na an thoka new chalrang PYD te chuan khochung zun in ti fai na an tho ba ka kholai dung bolhlo te an char fai bok riang tle PYD te chuan biak in le a chevel ti fain hun an mangbok ani Islungdar bial Islungdar local te chuan van tlang zun in ti fai na an tho ba ka Islungdar khodaya PYD ten signboard an tar ti fai na an thok bok Sailulak local te chuan khochung le min then fai na an thoka member som sari vel an thok chhuak thei ani Zawmun bial Zawmun local te chuan community hall le a chevel ti fai na an thoka he huna hian member som level thok chhuakin visilamin eile intur an tum saka na tho main hun toy man ani a president twal upala lom sanga chuan kai shwain bial pastor vanel ha kan tong tai na hun amanga bial PYD secretary evangelist jihaulal than tuang an hena tongin PYD 10 social work day kan man to dan ngai thak ani bok kolkul bial kolkul veng thar PYD te chuan biak in le avel ti fai na tokin social work day hi an mang ani Saitwal bial North Lungpher PYD te chuan khochung side drain kongba samba ka chulang ang thokin social work day hi an manga khotlang shwai tu ten an eile intur an tum saka member somthum chuang an thok chhuak thei ani Champhai bial PYD education subcommittee te bo sain October nili pathiani chupma khan champhai venglai biak ina zirlai te thwa te choi maina hun man ani
he hun hi una pa vanal himpuya colony chairman education subcommittee chuan ka shwain pastor F Malsom tuang abel to pastor chuan hun ser amanga he huna hian upa Charles Aroma Soma lecturer government GM higher secondary school tualu palanun fela chong thu MCS SJO sadar champhai ten hena tringin fuina thu thatak tak ngai thak ani baka BLPYD shwai tu ten hena tringin thu soi ngai thak ani bok champhai BLPYD education subcommittee ten zirlai ti than choi moi te hi HSLC pass tharmi bakwa baka HSSLC pass tharmi pali te ni in lompuina una pa ming sang le na secretary education subcommittee in amang bok ani October ni thum in rin ni khan sai 12 bial caution pui malang na inside 12 bial biak ina bial huap seminar hlotling te kan nei ani a he huna hian reverend Zoping Thanzama general treasurer chu resource person a man ni in bial chung in kal an thale a tundin huna sai 12 bial a hian local pali omin members the sari chuang anom mekane Simtupui district rongbol na chanchin Simtupui district PYD chuan social work day boisom hi na chu district chung bial tinten Vantlang ta na thil chuti na nia tan hlok takin an mang Vantlang hun zun in tongtrai na hun khochung kong pui dung Vantlang tui khurte ti fain thing triak phun na te nein final hoi poster le flash card ta na te nei ania sia ha BLPYD chuan social work day Polhen district headquarters local Sunday school hall a blood donation camp an hoi hoda tisen unit somni pathum pe in mi pa somni pakhat le meichia panhei ten amamo apiang te man turin tisen an pethung October nili pathiani khan sentet fiang local sangau biala chung ko khat member pali kaushana senglu anni a anfa te po pathian hena hlan ngal anni member 30 hi reverend ke kongkhar moya sangau bial tu pastor chuan kaushana senglut Simtupui district shwai tu te reverend Joseph L Thauthang reverend WL Thangshwe reverend Kholi Li Chale reverend Dr CC Mo district missions director te chuan atho thumnan ni otlang bial chung local shangshanga rongbol na nei nan fe chwaka hetiangin rongbol na anneyang October ni sari ni lai ni ani otlang 3 a October ni riat ni nga ni a ainak locala October ni kwazir top ni a siata 1 le Bethlehem locala October ni som le ni som pakhat inrin ni le pathian ni a ni otlang locala Longtlai West district rongbol na chanchin thar Longtlai West district chunga bial shangshang te October ni hi social work day mandan report langpui college veng PYD chuan veng chung then fain hatlang nein kholai dunga bolhlo charin veng chung an fangkwal council veng PYD chuan biak in le avel ti fain an hatlanga Tamari PYD po in biak in hun ma ti fain na thokin side drain then fain na an thokbok Longtlai Bazar PYD le Longtlai AOC local PYD te po in biak in le a chevel ti fain na an thoka tlailama cholhui an kil hongal chungte pi local PYD bungtlang PYD mampui local PYD te po in VLTF te nena rohman na an siam angin biak in le a chevel ti fain na an thoka diltlang PYD chuan an tongtrai na hun ma ti fain na an thokbok North Mizoram district rongbol na chanchin ngai thak chun jomela North Mizoram district superintendent Reverend Laltuang chuan October ni riat ni nga ni khan West Phaileng a jinin district superintendent hian West Phaileng bial pastor quarters saktura rohman na kalpui mek amhuna enin quarters sakdan tur architect plan baka tulpoi mo te en puyang district superintendent hi hemini vekhian aizola alaukir le ang North Mizoram district LAD chuan October ni wazir topni khan district conference voisom nga panhi na conference rorel an nei Conference Rorel Inkom District Headquarters Kaushan biak in tui khwat langa nein Conference Rorel hi District LAD President Unau nu Kelan Machwani na Kashwaya Conference Honnale Thusoi Toy North Mizoram District Superintendent Reverend Laltuangan aneibog Conference Rorel a hian North Mizoram District Hwam chung bia shangshang pastor engimoza baka district level department try to ten an ho theibog chanchin bo selai hian Rorel thu chuak shiat alani shi lawani October ni sari ni lai ni North Mizoram District and Kolon Hwaya Pathian thu zirna Pentecostal School of Ministry PSM chuang committee an neya PSM committee hi chairman Reverend Laltuang an kai shwain committee masa in rohman na alo siam to dungzuin PSM chu security chun camping center a thakhat chung zirna ne initiative in anrela PSM registration day man hunatan November ni hi thotan ni chu dar ni ruat anibok
PSM alu tur zong te he huna hian kim vek tur ni in kalnerem chang nei lo te tan UPC North Mizoram District ko ta tringin chundar som pahnia chhuat tur ani don ani zirlai zirchu hian zirti tu te po atul dan anga in ria chok ni se anti a zirlai zong te po ria lu vek tur ani don ani graduation day hi November ni som ne pakwa man tur ani don ani North Mizoram District Missions Department Conference nei tur in Bwasa inakal meka UPC North East India North Mizoram District Missions Department ten Conference Voice Somlina Raurel Income October ni somni pathum zir tom ni an nei tura in Bwasa na ngor takin ankal pui meka District Missions Conference nei na tur hi conference masai na ro mandan chuan Kolasip dia konveng lai bial tena an thlen tur ni in Shileng in harsat na min thena wangin conference po Raurel Income chau nei tura ro man na siam ani District Conference Raurel hi District Headquarters Kaushan biak in tui khwa tlanga nei tur ni in Conference Raurel palai kaltur po sarkarin aphal chin dungzuin bial IO intirni se anti tlangsang bial Kaushan shang te tho ho na le volunteer missionary te impeng na kaltlanga tlangsang bial chunga Kaushan din tharna hun khakchang Vitor Kalagang lungthir le sailut Kaushan te man turin unaw pangur hun sang awang hun chuan bru hlabu leina tur suma pe a hlabu leina tur sum hi missionary unaw pa si sang le nan dongin hunrem chang ha sabara hlabu hi leiturin ro man na siam ani Kaushan ding thar te hian Kaushan te mamo ngai tua saktu unaw pangur hun sang chunga lom thu an soi ani North Mizoram District Huam chunga bial som ni pakwa te chuan karkalta October ni hi le ni thum mangkhan Bial Missions Conference an manga heti rol hian tlang nuam bial te an veng chunga film khur ngai thila lockdown lai ani awangin October ni som pakhat pathian mang hian conference an mang thungang bial som ni pakwa ten ramthim khom pui an mana hian Shileng awanga film khur thua Raurel in khom chau nei ani North East India PYD ten October ni hi chu kumtin social work day vantlang ta na thil thati na nia ta na an man chin angin reng dil PYD te chuan reng dil khotlang hun poi mo te ti fain na tlang an neya member chanhem tak an thok chuak bok heti rol hian reng dil sub center am man turin reng dil PYD te hian drip khaina pathum an pe ani Reek bial PYD te chuan bial hwa pa social work day mangin Reek le vai puan phaului in kar kongpuya bol hlom te then fain ha an thoka social work day a hian Reek bial chunga Kaushan chang Reek ailong le rul pui hlima tengin PYD member engi muzat thok chuakin lim takin ni lengin hun an mang ani Mamit bial PYD te puin social work day October ni hi chu bial hwa pa mangin mamit khopui dunga bol hlo chhar fain ha an tho ba ka mas nei lo pon chuak te hena a thonin mas an sembok hei baka hian mamit khopui chung charkon le DC office tuala ATM ate vantang mi puite manatan hand sanitizer anda bokani social work day hi siphir PYD te puin siphir thlan wal pan na kong ti fain hatlang an neya bial hwa pa tho chhuana atan Kaushan te aning karakik deu awangin siphir local PYD te hian midang phungbom som lovin an mani in hatlang an nei ani member chhuak po an thanem thukhat le ani Aibok bial PYD te chuan Aibok damdoin PHC hun ma samfaya tifain hun an manga darkwa le achanvia damdoin twal zola hun serman ni in twal upa HP Roding liana Aibok PYD president ina kaishwaya bial to pastor PC la rokiman Bible chara tongtaina hun mangin damdoin lamthu nei tu te atangin pimi mi zo than kimi emo in PYD te chunga lom thua soya hemin hu hian damdoin twal le chevel antify ani October ni li pathiani khan twalu pa PC la somliana te chung chonhun Pentecost Kaushan loi te chuan chonhun Kaushan biak ina da turin pulpit moi le zaom tak Kaushan tan an pe twalu pa PC la somliana te chung hian pulpit hi an fapa te pani una pa PC la chan chu ale PC zo than sanga ro puina ramakai ta te share reng nan pek ni in pathiani kalta October ni li chnu darni khan chonhun Kaushan Church Board Committee te le Department OB ten pulpit hlan na hun an manga pulpit hlan in khoma hian bial pastor Reverend Laram thanga kolni chuan lom thu soin cholmun Kaushan ten harsat na na satak baltangin lalpa kan auchina chuan din hun duang taka min hlang kai ta ani ati ole khati zong kha tun tumadana UPC North East India Kaushan rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thak le theite ni e